Teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi di channelnya Aat. Hari ini aku mau baca surat Al-Qadar. Al-Qadar artinya kemuliaan. Al-Qadar surat ke-97. Ada 5 ayat. Diturunkan di kota Makkah. Yuk kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim.